گۆڕان و یەکەتی گاڤەکادن بە ئارەسا جیبجێکردنا لە فاتنە ناوبەراوان هاوێت و بڕیاردان فراکسیونên wan lê civakên parêzgan êk bêxen. Li gorî birga yek lê madê 15 ya lafatin navbera yeketî û goran, paberbûna xwe bê durustkirina tîlafekê bo fraksiyonên xwe lê Parlemanê Kurdistanê û Parlemanê Iraqê û civakên parêzgan bi armanca ev helwîsta siyasî û yasayî ragihand. Bi wê armanca jî serkiratiya hevbeşa goran û yeketî digel beşek ji endamên civakên parêzgan lê Silêmanî û Hewlêr û Duhok civiyan û biryardan ku fraksiyonên hevbeş durust bikin û ji niha pêda fraksiyonên wan lê civakên parêzgan bê hevbeşî kar dikin û karê li pêşiya wan handana bû cibcîkirina sîstemê lamerkezî. ئەمە دەبێتە یەکەم کۆبوونەوە و لەمە دووە کاری هاوبەش بە بەرنامەی هاوبەش پێکەوە لە ئەنجومەنی پارێزگاکانی سلەیمانی هەولێر دهۆ کار دەکەین و پرۆژە پێشکەش دەکەین کار دەکەین لەسەر ئەساسی یاسای پارێزگاکان و کار دەکەین بۆ شەسپاندنی مەبدەئی لامەرکەزی. Dêcivînê de biryar hate dana ku efeymanê wan e peyrewek hebîtin û ew peyrewek karê paşaroj û şêwazê karkirina her du aliyan diyar biket. کاری ئایندەمان لە چوارچێوەی بە پشتبەستن لە چوارچێوەی یاسای سێ و پەیڕەوی ناوخۆی ئەنجومەنی پارێزگاکان و پشتبەست و بە ڕێکەوتنی سیاسی نێوان بزوتنەوەی گۆڕان و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پەیڕەوێکی کار ئامادە دەکەین و ئەو پەیڕەوی کارە شێوازی کار و چالاکیمان لە ئایندە دەستنیشان دەکات و هاوپەیمانەتیەک لەژێر ناوی هاوپەیمانەتی هاوبەشە پێک دێنین. Delbijatinên sîhê Nîsana sala 2014 yên parêzgehên herêmê li parêzgeha Silêmaniya Goran 11 kursî û yeketî 10 kursî bi destxuva anîn. Li Hewlêrê jî yeketî 6 kursî û goran 4 kursî bi destxuva anîn. Lê parêzgeha Duhok jî yeketî xwedî 2 kursiye û tevgera goran jî 1 kursî lê civata parêzgeha Duhokê heye. Bi vê hevpeymanê jî tevgera goran û yeketî li parêzgeha Silêmanê dibine zorîne. Li Hewlêrê jî ta radeyekî dikare kartêkirin hebîtin lêser fraksiyona hevbeş û kartêkirina wiha lêser parêzgeha Duhokê nabîtin bê wî pêgihî Parti Demokrata Kurdistanê. Ji hikûma 25 kursiyan 19 kursî yên civata parêzgeha Duhokê hene.